Dia ada bebengka, ada nasi jaha, ada panada, apa ini? Sakura, ada ini apa ini? Balapis dengan ini pisang kukus sama. Jadi guys, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 macam. makan. So lihat 3, lihat 3, right? Ini 3. 3 plus 3 is 6. So guys, this is how the Guys, lihat. Ini 3. So 1, 2, 3. So mau 6. Okay guys, let's get started. Kalian mau makan ini. So, the first step kita mau makan is ini. So, kita mau makan ini. Itu dia nama apa? Kita mau makan dulu ini. Itu dia nama apa? Nogosari. Nogosari, kon ini. Atau pisang Matthew kukus. and Rosie mau choose their own. Alright, guys. Guys, kita udah choose ini. Alright guys, so this is how the challenge works. Tonton bisa makan apa macam yang tonton mau dulu. So, mesti makan cepat. Siapa sehabis ini dulu is the winner. No. Siapa sih habis orang punya satu dulu is the winner. Semua. Ya, Semua. Siapa sehabis semua ini dulu is the winner and they get to eat more of these cookies. Yeah. And that's More. So guys, let's get started. Countdown 3, 2, 1, 0. Let's go. Yep. My favorite. Makan yang buat tadi. Apa itu dia nama? Pisang kukus. Ada putih di dalam. Dia guys, orang tidak mau makan. Orang soalnya nak mau makan nasi, cuma makan cookies. Taruh di situ, di atas tisunya. Kita mau lihat siapa pemenangnya. Guys, habis ini satu. Sekarang on the next one. Kekek punya pisang kukus sudah habis. Rosie sementara makan, tapi Rosie sakuranya sudah habis. Sekarang what the next? What the next? Why? Kaya pala sobat tuhai. What you wanna eat first? Oh, the second. Because first you just eat the pisang kukus. Give me that. What about the merah cookies? You don't like? Kueku nanti mami baking. Pengen makan itu enak. Apa? Sekarang the next, Samantha mau makan nasi jaha. Rosie sudah habis pisang kukusnya. Lihat Samantha lagi makan nasi jaha. Is it hot? Mereka makan malamnya cuman ini ya, karena 6 potong. Sama dan ini sekarang. Oh, the third. Sama. Rosie makan nasi jaha sekarang. Dia sudah yang ketiga. Uhuy. I don't know. Siapa tuh mau itu? Itu berapa? Matthew sudah mau ketiga, mau keempat Matthew. Keempat Matthew lihat. Rosie sama dengan ketiga. Ngana juga ketiga. Matthew yang keempat. No, kita tuh 2. Semua 3 ngana itu. Oh iya Ren, dia baru 2. Kita semua. Empat. Oke guys, yang sudah mau habis Matthew sudah kelima, Matthew ketiga, Rosie ketiga juga,
Sudah mau keempat? No, ini kita ke keempat. No, kelima itu. No, keempat. Hah? Cuma ada 5 macam. No. 6 macam. Balapis, kueku, no. Balapis, sakaki, Sakura, Kakak. balapis, sakuka, sakari, bobeka, rasi jaha, padada dan apa itu? Kukus. Oke. pisang kukus. 1, 2, No, ada 6 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. 5, 6. 6, ngana bilang cuman 5. Mami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I just kidding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Look at guys, Matthew the last one. Dia ada makan 6 macam. Samantha masih ada berapa? 1. Karena Samantha tadi guys dia sudah makan balapis 3 potong yang besar-besar. Masih full. It's okay? Because you eat already balapis tadi 3 potong. No. The big one. No hapu. Satu besar. No, satu kecil. Dan It- makan dia per half. Ini mereka masih. I win! Tuh Matthew sudah menang. Dia habis 6 macam kue Manado. Who's gonna be number 2? I don't know. Rosie and Samantha is gonna be done. Yeah. It's okay. Okay, let's see if I can do this. Si Samantha lagi makan bobengka. Rosie masih ada bobengka dengan panada. No, kan satu, Rosie. It's okay. Hai semuanya, ini torang Sudah. habis. But I won the challenge! I finished first. Ini Rosie punya dia habis. Kita punya terasa habis. Enter semua. Kita sukanya ngerasa habis semua ini. Kita Matthew rasa- juga so habis. The first one is Matthew. I'm the number 2. Rosie's number 2. No, Rosie's number 2. You're No, You num- I'm number 2. She's number 3. No, Okay, guys. Thanks for watching. I hope